Ya, hiji dua tilu. Yang kumaha? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali tanah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi al-mustaqbilin syarafa wa asta'inullah fi asiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah nuqribul aqsa bil lafzi mujazi wa taqsudul biwadil mujadin wa taqadi ridan bi ghairi su'ati fa'iqatan alfiyatan limudi wa wa'isa bakir zaizu tafdila mustajibun sana'iyal jamila wallahu yaqli bihabi wa ifrah wa lahu fi darajatil akhirah